Franc Starešinić Žunić 4, rojen 16.1.1937. In kje se zdaj nahajamo? V Žuniči številka 4. In kaj je tu bilo na tej steni? Napis talijanski, a Vinceremo mislim, da je pisalo. To pomeni, zmagali bomo. Da, mi zmagujemo. Kje so pa Italijani tukaj, v kateri hiši so bili? Najprej so bili tukaj, to je bila njihova postojanka, samo je bila hiša drugače, malo je preurejeno notri. Druga postojanka bila pa ta hiša tam, ti so okroglo okno. Pajmo pogledati vsi skupaj. Zdaj smo v Žuniči. In kaj je bilo v tej hiši za nami? Za časa okupacije talijanska postojanka, kasarna je bila. To je bilo 10-12 Talijanov, financari so bili to, mislim, kraljeva vojska, ne fašisti, dobri fanti so bili. Nobenega zločina niso sploh naredili, poštenjaki, dobri. In živeli so v tej hiši? Da, da. Ja se samo spomnim, da so otroke radi imali, dobri bili, sladkor nam davali, tiste bombončke i to. Ko su prišli kamioni da budu pobrali u Rab, on je rešil da nisu nobenega pobrali na Rab. Da su prišli 2 kamioni tu da budu pobrali, ali komandir, ta Gino Vecchi, ni dal nobenega. I onda su prazne kamioni prošli nazaj. A je bilo to utrjeno še kaj s kakšnimi? Obzidje je bilo. Kje? Tu. Tukaj su ta drva, to je bil zid 2 metra, tako debel zidan, da su imali malo varstvo. Kak je izgledal, ko su oni prišli? Italijani, se kaj spomnite? Tega se spomnim da su prišli tu u to hišo, ki je bila prva kasarna, pa nisu mogli vrat otkleniti. Onda šljeme su imali, to se spomnim kod dete, onda su to se mučili dok su otklenili. Onda su par dani bili tu, onda k nam su se šli na korito, kad smo imali vodnjak, šternja, su šli ujutro prat. Da. Kak je pa izgledalo, ko so odšli, ko je bilo konc, ko so kapitulirali? Ja, onda so šli Preloka Zilje i Vinica. Pa so oni kaj čuvali tu mejo, kaj tu je bila meja z NDH? Je, meja je bila, ali to je bila meja ne čvrsta. Bolje zdaj je trdna meja kot je onda bila. Pa se kaj švercalo čez? Je. Kaj pa? Konje. Moj oče, on je u Karlovcu konje kupili i prešvercal preko. Sam komandir mu je rekao, Petro, Karlovac kupit kavale. Kavalo je po talijansko konj. In kje so šli pa čez vodo? Ja, to je bil gas, kaj voda takva. Tu spodaj, takoj, kje je zdaj most, ne? Da, da, Kaj? malo više od mosta, malo više. Aha. Malo više od mosta je bila bolj tanka voda. A se je kakšna ljubezen spletla? Ne, Ni. to ni. Najbrž nekaj, ko sam čula od starejši, so bile ne iz naše vasi, malo dlje. Ene punce so imale rade najprej Italijane, potem pa partizane. Da. Iz enega tabora u drugi, po pripovedovanju.